Est-ce que, inquiété ou pou pas, pedi travay ou peut-être saudi su internet, ou pas pou, kontu, an gade bien nan vredone ki de eti journalio, nan ane ki sot pase a plizier dizen moun te rapote aksyon ki gen rapo ak travayo. Ampil ka te soti nan komante publik Charlie Kirk. Gen lot ki te soti nan post su rezo, social su li. Plizier moun te pedi travayo apre post yo te poste. Gen lot ki te sispan pandan patwon yo tap menen anket su komante yo. Epi gen kek ki te fe fasak disiplin formel oswa avetisman nan men patwon yo. Gen kek ki te pedi kontra travay yo apre yo fin sipote, Charlie Kirk publikman. Gen lot ki pedi travay yo apre yo tin kritike et publikman so internet. Se pa selman celebrite oswa politisyen kap fe fasak konsekansa yo. Employe odine yo te fasak kritik ak pet travay. Profese yo te pedi posisyon yo oswa yo te disipline nan lekol yo. Men elev yo te fefak suspansyon oswa expulsyon nan lekol yo. Dapre denye suivi, gen omwen 40 ka dokimante, 40 pedi travayo ak aksyon disipline ki gen rapo ak debasuli. Sa se yon guo si avetisman po nenpot moun ki poste so politik. Moun ki divize, yo ka afekte chance genye ou travay ak reputasyon, mem si ou pa yon personalite publik. Ki don kan van klike su poste, sonje avetisman. Sa, Paul osu Charlie Kirk, ka gen pi guo konsekans pase sao panse.